ओए कहाँ जाएगा रे? कहाँ जाएगा? Aprangsi Karbianglong day news atung akan Karbianglong live atung pan itum searching and bring border development committee office bears atung akan members atung pen kardom sepilo kasibin ini tum ahoy duilong rong tum kere ni tum border meeting do det pen api uthot isia kotona nin tum arjurong lo isia report long lo je ini tum Meghalaya pen adu hoy long pen ladak mukoram sumang rong longan kilometer kiab dolan bang sodi malong bang konsensi ko puri lake socheng konsensi lo dan blok ko puri bang laga ka chintong blok masala bang sodim langso omrit server kuisia scheme do central government gendeng kontang bang so company pen sengkon lo फिर तमिल लद्दाख लाना जगह किलोमीटर में कैप पेन लद्दाख जगह रदी मन तमिल अलग नि तुम खुद लोग ले लद्दाख सोरलू लपेना सुपिन सुतुम बांग से काम नंग बोचेग लासिनी नि तुम सुदाख पिन रेम लो जे लद्दाख के किलोमीटर में कैप आर लोन से लंग तुम लाया काम लो नंग सी योग दुनु बांग के नि तुम के क्रोय ठेक ठेक लासे लंग सो काम बांग के नॉन स्टॉप ini pen tamiल क्लेम थू बेक नंगी पुसी ini rat athinu ni तुम निंजी पोलियो alang li tungin pen kupilo ke putikang lada klaim long le puan son mama lada kupini tum ladak ki putikang bang ke je ladak ke ni tum Meghalaya je cipulo dan pata tadup sipulo aku non pata khobor en pamilo pata tala tum awi Karbiang long pata awi Meghalaya kana pata la som sang krak ben beta long na sila dak bang ke di tum bang klaim na Nili just mepet Karbilo Charlie asong pen Meghalaya government pan strongly condemn lo je alang litum dak Karbiang long mate Assam long le na kichi rai pan bidi kre hini pen dak na du tum achomanga tum pan pata ki bipen chenglo kapre documents kipi lahaya bangke ada Karbiang long mate Assam long le na kichi rai pan isi bidi lang no si Meghalaya government tum claim lo asin tum Karbilo Charlie asong pen bangke la ke strongly condemn lo la pen ke bangjiar ni jong si je Meghalaya government tu itu Karbiang long Assam long na kidu dun chumang tum phan lapunang pa do dun vet je phan che than chi mum me alang litum abe si chiwung pon bom polotang te mo ajat alam ki le do sita me this is the responsible to be taken by Meghalaya government alang tum si responsibility lo amate alang tum join ne sila so alam ki bang na ke dulo bisine koi pon itu athe bangke ilitum kapre Meghalaya ha warlong sa mitum Karbi tum do pik hala angso Karbi tum ke ilitum Karbiang long mate Assam long documents la pen Assam pen development pen chenglok kapre kawar saitu pen angchi anunde alang itu Meghalaya government kupima alam toy la pen Meghalaya long koson si kidu ni mahala so teng si dudun lo bon sita meli tum Karbiang long na kidu na chuma aja ka khasis atu maphan iltum hapu pen bidi kapre ka bidi lang no pen wan si dak development akam nang claim la pen abangke aja kapre ka documents ki pia bangke la ke nilitum along le na kapar lu pen lam ki nang curi asong si man lo asi la so activity so si claim bom polotang te Karbiang long na kidu dun non nang ke claim dun bang kiti pen chenglok kapre na claim dun bang ke bang yarni bang sik sak det po la pen as per the constitution ne dake democratic country pina la dake kopuma ke do nali kona hawar ma ke do kona long ri ma ke do khadak si vote pinangi tame dak itum Karbiang long ke ong dunga cuma ngatum bang ke asama voter id ke met horse set la dak land pata tame ing sex set la hai polote la dake illegal si nange dolo dake illegal settler lo polote ne Karbiang long autonomous council phanchuni kang tungo bang la pulo alang litum ke dak aron re penang ke do la dak revenue pipe la dak documents and polota ke latum ke illegal nai tu dulo pola tum tharli ning dusne Karbilo Charlie song pen ame tum phanchuning ri lo na pena bangke isi alam mangala pulo non ki ongdung especially border area long ahok Meghalaya pen ta development do big nang e claim niltum khamke duning tung ahok sitame khai so hian lahai development nai claim pen bangke comment tu ne ta adu yo hoy alam abedat ji niltum ning ke thedam do afrang benta la pen ke kupine kapre kawar sai nang ki pisi tame adu yo hoy amen pen kali mate khai yang bong ka ching khon mate ame thang amuni ra ka ching khon sinai claim lu pion ni sin tum pek bom la pen Karbiang long ke ong dung development Meghalaya pen ai claim do sita me piniar ni thek long lo itum Karbiang long autonomous council pen dak especially chomang rong mate border area long yong si ba ka development claim lo pote lang lu